Mwena wa gicua-ini ni kumwe gwa kuria Kenya makorogo magicera na njira nene gukorwo magikungwira na arata o undu mwe na endu ao na muno makiria hindi ya mambura ma thigukuu. Na nginyagia mwaka uyu maundu matirari mugaru kuona makiri ma muingi nimekinyetie guku gukorwo magikungwira thigukuu ya Christmas hamwe na endu ao. Na udongo mwingine hatujaona, tunasikia raha wakuje kwa wingi. Economy ni mbaya. Watu ni wengi wanakuja tu, wasikae nyumbani sababu wana pesa tu. Kuliko kuaibika kukaa nyumbani, ndio wanakuja hapa tu waone bahari afu ende nyumbani tu. Watu wamekuja wengi. Hapa ni public beach, kila mtu ako na uwezo wa kusherehekea na familia yake. Huguru-ini cia iria ria Kihindi o undu mwe na wikawa-ini maundu mekuhiana gatau kanini na kanene gakeyumiria gwicanjamura na kunina minoga ya mwaka. Mbaya pia tunajikaza tu kuchitoa kwa hali ya Mungu, tunachitoa kwa nguvu. Uthaka wa mwena uyu wa gicua-ini ndunaguciriria agendi guku bururi-ini tu, no nginyagia agendi kuma mabururi-ini mangi aria manyitanire na Kristiano guku bururi-ini gukungwira muthenya uyu wa mwanya. Nyimbo, irio o undu mwe na indo cia kunyua ciuma to na ene mikawa mauma ihenyaini ria gutigira andu ni makungwira na njira iria yagiriire na njira ya mwanya. Thondekeire maundu mega muno na ndarora guku andu maracangamuka muno makenete biu. Ugitari guku ndona wagirite biu, ndionete kana ndigwite undu ungituma mundu akorwo na guoya muthemba fulani, na no njire andu othe aria mena ku marenda guka guku Mombasa. Maundu guku ugitari wothe ni mubacirire kabitha ni thirikari, ona hoteli cio nyene ni ikoretwo ithondekete maundu ma security yothe, gutiri undu wina thina ona munini. Kuringana na honge cia ugitiri mwena uyu a Kenya matibatie gwetigira kugenda kuo kuno ugitiri ni mugacirithie na njira nene. Kama ni mzuri, polisi wako kila mahali na hata wazee wetu wa mitaa wanatupa habari, wanasema so far ni shwari. Kwa hivyo tunatarajia kwamba leo, kesho kuendelea hali hiyo itabakia vile vile.